suomen kieltäkin tossa. Dengri. Farsi bogan. Baş azizem baş. Ma nyt tehdään toisessa Farsi. tehdään ääniedistyksen, oven ääniedistyksen. Aga, Eli hyväksy. Mä oon mikään farsi. baş azizem. در مرحله دوم ما میخوایم روکش در رو صدا گیری کنیم. روکش در هم خیلی تاثیر داره روی صدای ماشین. با این عایق‌های نرم صدا خفه کن روی در هم میچسبه. این همون روکش دره که اینجوری شما میبینید. قسمت داخلیش هم داخلی میکنید. او دککی دنگری دکی وی که اوا بو وڵاتانی کوردستان وانە زۆر بە دەردەخوا ڕەنگە بۆ کوردستان و ئێران زۆریش خۆش بێ کە ئۆتۆمبیلەکەت لەوەی کە هەیە بێدەنگتر بێ. ئەو کاتی وا هەز دەکەی ئۆتۆمبیلەکەت بەسەر بە هەوایدا هەڵدەفڕێ ئەگەر ئەسفالتەکە نەرم بێ و ئەسفالتی ئێرانیان کوردستان، بەڵام بەو شەتێ کەند و خوڵکی تێدا نەبێ زۆر تام و چێژی زۆرتر دەبێت. گوتنکین تۆی بەتانێتە خۆیدان ناوتیا کەسە لە ئەوتۆن ئایا میخێستە سووەمێن کارکێڵە تێلە یا bevin hiljaista autosta, jos asiat onnistuu. Hiljainen auto tulee ja mitä? Poikakin on se auttamassa. Hän tuo mehuja välillä teetä. Hän auttaa, hän leikkaa ne palat. Joskus hän tekee töitä. Hän Mitä? ottaa kuvat. Kerro mulle vähän mitä materiaali tää on. En minä tiedä mikä se on. Mistä sä sait tota? Nää hyvät materiaalit nykyään mun tietääkseni saa tästä ihan Motonetista. Motonetista saa vähän kalliita, mutta kuitenkin On sen arvosi, eiks niin? erittäin. Joo. Mä tykkään tuloksista kuitenkin. Joo, Tulokset- lopputuloksista vähän. Lopputulokset on se hyvä. Joo. Ja jos kärsivällisyyttä on se vaikuttaa kuitenkin. Ei tarvi kiireellisesti tehdä kaikki samaan aikaan. Avaz naklice onderi. Varhal بەو شێوەیەش دانیشتوم بۆ کەسانی کە لە فینلاند دەژین یان لە وڵاتانی سکاندیناوی دەزان کە ڕۆژێکی تاو بوو پێویستە خۆت بکەیەوە بۆی کە تاو لێتدا و ڤیتامینی دێ بگری دەنا ڤیتامینی دێ چون بۆ خۆشم دەرزێمم لە کاتی دکتۆرەواندا کە دەچم دکتۆرە خۆشە زۆرترین کێشەی ئێمە خارجیەکان لە کەمبوودی ڤیتامینی دێیە لەبەرەوەی کە ئێمە خۆمان زۆر بە تاو نادەین لە وڵاتانش تاو کەمە پێشمان وایە هەمیشە ئەگە تاو بدەی بچینە بەر سێبەری و ئەوە بۆچوونێکی زۆر هەڵەیە بە تایبەتی لە وڵاتانی سکاندیناوی بۆیە خەڵکی وڵاتانە هەر کاری دەکەن ساڵێکی شە دەکەن دوای دەچن پارەکان هەموو لە وڵاتێکی گەرم لەبەر خۆیان لەبەر تاو دەخەن و ڤیتامین دێ دەگرن لەنا لە پیریدا تووشی نەخۆشی زۆر دەبن بە تایبەتی نەخۆشی ئەو ئێسپ و ئەوانە ماسوولکەکان و ئەوانە تووشێ و
Okei, Aza, Kaksarok Naviti, Temani Pazda Sağlav, Kuraki عاقل بجوێ زیرەکە شتی خراپە هەر چەندی بۆی تێکەی لێخوا ئەوەی بەداخەوە خراپە بەڵام ئەوەی باشە لەگەڵەوەیدا کە فینلاندیەکەی کە زۆر باشە و زۆر شتێکی سەیریش نییە لەبەرەوەی کە بە منداڵیەوە لێرە گەورە بووە بەڵام کوردیەکەی زۆر باشە ئەوە شتێکی سەیرە بۆ ئێرە کوردیەکەی زۆر باشە یەکەمیان فارسی بەلەدێ میتونه کارهای خودشو راستوریز کنه با اینکه زبان مادریش کردیه همینطوری از روی علاقه گاهی از روی تلویزیون یه چیزایی یاد گرفته کوڕێکی باشە فوتباڵ دەکا و یاریزانێکی زۆر باشە و لە تیمێکی باشی فینلاندا ناوی سەرۆکە ناوێکی زۆر خۆشی هەیە کە لە سەرنجڕاکێشەوە مێشکدا دەمێنێتەوە کە یەکەمدا ببینێ ئەوژ یارمەتی بابیشی دەدا دەزانێ من دەستم هێندە کچێشان هەیە یارمەتی من دەکا و حەزیشی لە شت فێربوون هەیە بەردەوام هەموو شتێکی پێخۆشە فێر بێ Sarokon poika, hän tykkää oppimisesta koko ajan, hän haluaa oppia aina. Hän on erittäin hyvä poika, tottelee erittäin hyvin. Hän on hyvä jalkapalloilija. Hän on siellä eli Obo IFKin, mikä se on? IFK joukkueella joo. Kuitenkin me tehdään tällä aurinkoisessa päivässä. Tänään on 21. toukokuuta, joka on tämän vuoden toinen kuumin päivä. Eilen me oltiin siellä Turussa Ruissalossa grillaamassa kaikki kurdilaisten tuttujen kanssa. Meni aika hyvin. Meillä oli erittäin hieno päivä. No niin, kiitos kun katselette, että nyt me tehdään tää oven suojaan äänieristyksen ja tääkin. Tämä ovikin on tehty. Sitten laitetaan kuntoon ja käydään ajelun. Katsotaan vaikuttiko se vai ei. Se vaikuttaa erittäin hyvin, vaikka voi olla nopeasti et huomaa, mutta kun mä tykkään klassisesta musiikista, kurdin ja persian klassisesta musiikista, mä huomaan heti kun mä kuuntelen musiikkia ja joskus kun mä enemmän kuuntelen Radio Yle Puheen kanavaa, mä huomaan heti. Kiitos kaikille, spasbo hamulääktään. متشکرم از همه شما که به این ویدیو نگاه کردین. برای همتون روز خوبی رو آرزومندیم. روزی که خوش با hamulääktään. Hyvää päivää kaikille. Mitä Sarok sanoo? Mäkin sanon kiitos kun katsoitte ja